Belek berүүnүн 10 adebi жана алар төмөнкүлөр. Чын ниеттен берүү керек. Эл көрсүн деп же башка ниет менен берүү туура эмес. Белек берүүнү эң жакындардан баштоо кажет. Аша чаап кетпегенге аракеттенүү керек. Маанилүүсү алуучуга жакканды берүү. Кайтарымын күтпөө. Өзүнө жакпаганды башка бирөөгө да бербөө. Белекти кайра сурабоо. Керектүү же пайдаланса боло турган же ыңгайлуу нерселерди берүүгө аракеттенүү. Белекти жашырбай ачык берүү, анткени белек ортодогу сүйүүлөрдү жакшыртат. Жашыруун бергенде билбей калуусу мүмкүн. Белек бергенден кийин кандай иштеп жатканын сурабоо. Элдин көзүнчө эмес, обочодо берүү. Белек алуунун 8 адеби жана алар төмөнкүлөр. Белекти арзан санабоо. Белек алгандан баш тартпаган жакшы. Берген адамга ыраазычылык билдирүү. Белекти белек кылса болбойт деген түшүнүк жок. Пайгамбарыбыз өзүнө келген белектерди кедейлерге берет эле. Белек берүүчүнүн көзүнчө садака кылбай, ал жокто кылыңыз, көңүлү ооруп калбасын. Белек берүүчүгө жооп катар белек берүү сүннөт. Эгерде белегиңиз жок болсо, дуа берүү. Акылы жетилбегендерден, балакатка жетпегендерден белек алууга болбойт. Белек берүүчүнүн башка мүдөөсү бар экенин байкасаңыз албаңыз. Сиздикин да ошентип ойлоп албай жатса, алууга мажбурлабоо керек. Белек алып жатып, анын баасын сурабоо. Уйкунун 38 адеби жана алар төмөнкүлөр. Daarat менен уктаган жакшы. Жата турган төшөктү 3 ирет кол менен каккылап сүрүп коюу керек. Оң жагыңыз менен төшөккө ылктап жатып, колдоруңузду алкымга коюңуз. Тизени бир аз бөгүп жатыңыз. Аятул Курсини, Ал-Кафирун, Ал-Ихлас, Ал-Фалак, Ан-Нас сүрөлөрүн 3 жолу окуп, алаканыңызга дем салып, колуңузду албай бүт денеңизди сүртүп чыгасыз. Ойгоноордо Алхамдулиллах деп каптал менен ойгонуу. Бизди өлтүргөндөн кийин кайрадан жан берген Аллах Таалага мактоолор болсун жана ага кайтабыз деп айтуу. Ойгонгон учурда көзгө жана жүзгө массаж жасоо. Багымдат жана аср намазынан кийин уктабоо. Шашке намазын жана бешим намазын окугандан кийин уктоо сүннөт. 40 мүнөттөн ашпаган уйку эң жакшы. Куптан намазынан кийин батыраак уктоо. Эртең менен эртерээк туруу. Уктоо үчүн күндүзгү кийимдерди алмаштырып уктоо. Буттарды кыблага каратпоо жана жүзүңүздү же башыңызды кыблага каратып жатуу адептүүлүктөн. Ойгонгон кезде мисвак колдонуу. Жалгыз уктабоо. Мурунду 3 ирет суу менен чайкап чимкирүү. Уктоо алдында бул дуаны окуу. О Аллахым, пенделериңди кайра тирилткен күнү мени каарыңдан сакта. Тахаджудка турам деп ниет кылуу жакшы. Курсакты көп тойгузуп жатпоо. Өтө көп уктай бербөө. Витер намазын окубай уктабоо.
Avrat yerlerdi japkan kiyimde uktoo. Başkalar da bar bolsa biri-birinen alysıraak uktoo. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberdi 33 joludan okup jatoo. Ottu öçürü, idişlerden oğuzun jabuu jana eşikti kul bulap jatoo. Çıraktardı öçürü. Uyku kelgenge çeyin zikir kıluu jakşı. Uykudan turganda zara kılıudan baştoo jakşı. Tosmosu jok biyik jerge jatıp uktobo. Özünen özü esep kısap aluu, jakşı işlerdi kılıuga jetişse Allah'a maktoolordu aytuu, günö işlerdi kılıp koysa istiğfar aytıp uktoo jakşı. Katuu zarılçılık bolbosa uktap jatkan adamdı uygutpo. Kee biröölördün kayra uktoosu kıyın boluşu mümkün. Köp uktoo kedeylikке sebep bolat. Köm körösünden uktabo. Tamaktan keyin daro uktabo. Adamlar ötkön jolda uktabo. Köpçülüktün ortasında uktabo. Kırları tosulbagan tamdın başına çıkıp uktabo. May kollar menen uktabo. Daratka suu dayardabay uktabo. Gün çıkkanga çeyin uktabo. Tamaktanıunun 44 adebi jana alar tömönkülөр. Tamaktanууdagy maksat Allah'a dagı jakşyraak ibadat kılууga күч-кубат aluu bolsun. Tamakka olturuudan aldında koldu juup, oozdu çayko. Koldu sürtpöy kurgatuu. Bismillah'ты aytıp baştoo. Bismillah'ты aytuunu unutup kalgan bolsoňuz, estegende Bismillahi fi evveli ve ahirihi dep aytuu kerek. Manisi başında da akırında da Allah'tan atı menen. Tamaktanuu aldında okuluuçu dua. Allahumma barik lana fihi ve atimna hayran minhu. Manisi o Allah'ım bunu bizge berekelүү kıl jana mından da jakşysyn jedir. Tamaktan keyin koldu juup, oozdu çayko. Sünnet abalda oturuu. Tayanıpça jam baştap tamaktan bo. Tamakka biraz enkeyip kiçipeyildik kılıp oturuu. Kursaktı aşıkça toyguzbo. Tamaktıp kütböy nandan ooz diyu. Tuzdan bir çimçim dağımdagan soň tamaktanууga kirişүү. Tamaktangandan soň namaz okuu. Tamaktanuuda jalgyz bolboy şerik kıluu jakşı. Tabaktagy tamaktın kaldıklaryn tazalap koyuu. Musulmandın keşige musulmanga şifa jana bereke bolat. Ortaga koyulgan tabaktan tamak jep jatkan bolsoňuz, özüňizdin aldyňyzdan jeňiz. Kölümdörü arkanday tamakçı jemişlerdi jep jatsaňyz, ortaçosun makul körүү. Jep jatkan tamagın adal jana adaldan tabılgan bolusu kerek. Oozga kiçirek üzüm saluu jana 40 joludan aşık çaynoo. Tamaktın kemçiligin aytpo. Isık tamak jegenden saktanuu. Tamakta üýlöp jana jırtgıçtay jyttap jeş bolboýt.
Hormanın je almanın kaldığın mömösü turgan edişke salbo. Adamlar bar jerde tişti çukulo jiyirken içtü. Et jegende sööktördü tükürböy kol menen koyu. Ötö köp da süйлöbö jana takır süylöböy da koybo. Nandın üstüne et je başkanı koybaş gerek. Tamaktın ortasında jana ayağında su içbö. Mümkünçülük bolsa tamaktanıdan jarım saat murda su içü. Jok degende tamaktın aldынан içü. On kol menen tamaktanı. On kolu jok bolsa üzürlü. Koldoğu maylarda tazalagan soň gana çınını karmoğa kerek. Tamaktan keyin tişti hiç kim jok jerde çukulap tazalo. İğne siýakty temirler menen çukulabo. Tamakty je nandyn kükümdörün terip jeňiz. Tamaktangan soň dastorkonu açık taşlap koybo, anı jyno. Köp jewaludan saktanu. Tamak jegenden keyin basu. Tik turup je jatıp jebö. Tamakta rahat emes, ibadatqa niyetlenip jeňiz. Junup bolup kalsa koldu juup, oğuzdu jana murundu çaykap andan soň tamaktanu. Çopa idişte tamaktanu abzel. Tamakty alsyzdanta turganday ölçümde az jegen da durus emes. Tamaktan keyin bul duany okuysuz. Alhamdulillahillazi atawamana ve sakana ve ja'alna minal muslimin. Manesi bizdi jedirip içirgen jana musulmanlardan kılgan Allah Taalaga maktawlar bolsun.